Hey guys, welcome back to the channel. I hope norok kam tong baina. Onek din re vlog khaise gaya because friends askal langki se busy ngi tongo. Ga tini nok nungma khana tini 15 tarik tabo time kha 6 6:16 okay tabo sengki sa bini wa khana bagi thang lainai. Weng secretariat phasing okay secretariat phasing gi sa video ro photo shot khana bagi allow kare so ang jesu mansak kisa sa himman jote phone ma khana phone luwana ngendar night on vlog okay tabo 6:16 ang nok na khana tabo Engkai kisah blog shoot khai tango nor bagai hang din blog shoot khai jangan bagai engkai norok I hope kaham tong baina o je COVID-19 pandemic go ke faile sing khang sing tabu lewi tongka nok na khana sekang light thos ma phai kalang dei fan ni switch light ni switch makane yang nomor kena off shit manis bawa tangga money back jadi kan karena musim tangga blok headphone pelang kena money back nak all set let's go Orang ke helmet dazak आजकल COVID-19 bagai different room ase patran mai dak ma ton baisho Thana nai tong mase taisa hai no hai kaisa mani pogoi thangka tabo ke max pogoi thanga geso max na bagai te wasa saga room thangai tongo Shilate di phone te wisa map phayo because tabo max sar patrong kana save ya abagai norok max lang ngong khadi patrong kha kangke Hado thans ka max bai khedi because max khameng thangka Hey max mana sih Another max stocks na gila ma Kada max fancy ko ono tubi thumai safety ni bagai nok sosmen nok na segan max sosmen tubi thane friends max tum bagai ada tubi oje kun max part on task ta hedi because tini yang kono service contact ni bagai virus to mano gam na theke now friends ko Tidak, tunggu pada different, sama kayak appropriate. Max cuma di sini, nose kamu close heading, dia heading, segregating kan? Kelas ini double, bak ini bagi. Hingga friends ok finally fai shop ke secretariat hingga jaga tabu scooty park khai iko himna ni chengkha nok nai tong di jisu mansak no phone gana friends among guys secretariat ni uklok dige ang himi tong ang luma khana bui bui himnai bang jaga hingga especially phungo ka kisa borok bango but sari ko kisa borok phaibi asuk because joton obviously phai tai atangai borok taisa workout khai na ngai ba kisa himna ngai johan lengja bayo but phungo ka barol borok bango tabo khorok kisa kom hang dongo borok nang dong ma khana heban tongo borok norok dong man nai nai khang kai ngai ang wak khai dongo tabo kom se kom amno 2-3 bar round nai amno ek bar round khang kai 2000 steps complete ngo so Anda gunung thang kan orang male na, hai pan kasi important kok na difference kok. Joto no jeng live busy tong but at least norok salo at least 30 minutes pan norok jodi kisa
workout khaigya kai workout means no running walking cycling anything whatever you like jeba no khaima no ngai khaigya kai no ni health onek kaham dongnai o je 30 minute je ni je workout per day every day abo busukni life like positive effect renai norok pansu ban mangalak so always norok at least per day 30 minutes workout khaidi ngai ni baga onek non lifestyle healthy ni plus no ni life onek positive effect lai nai 30 minutes kon ya ang tanya kok sa ang saimano norok jotono kok already saimano haipal norok khaya chele so ang samane bising te masa borok khono jodi bin life change khaigang kai 30 minutes workout bin life daily routine add khaigang kai bin life onek gahamang nai so jodi masa borok khono ana kok khane motivating khangai ang successful nai ang happy nai gam sung nok nai tong di blog continue tong nai mudah-mudah half round di pek ya nok makna tong di focusing aku 974 steps complete ka 974 tak zora 69 kilometer imka then continue khani jang haje friends moka night view je jaga ang evening walk khai dongo mo secretary to ajaga video rak sai law ya so kisa sa glimpse na phone dongo du di kana bohong kai jak nai kala phong khai nai thogo mon tam bong place viewers comment khai be di friends nong nadi ang complete khaya 4000 besar nong tam focus ye focus problem 4104 nor no je makna di focus ang liya awang kha 4104 so friends final ang khai shop kya exercise khai kisa himi khai kya walking khai kya kisa running mo khai kya mild kai nong no makna tau time kha 8 baje kha टाइम tabuk 8 बजे अपने खा हंकाय फ्रेंड्स किसा ठंडा मन नहीं क्या फातरो बिकॉज हिम बाइक हंका अनेक कलमान पड़ते ठंडा के नंग मसंग हंकाय डेल जूस पैसा नंग फाइया हंकाय फ्रेंड्स तिरियन बाइक आमसंग न ब्लॉग टाबन दर आमतर नाय कोना स्पेशल कंटेंट करे बिकॉज नरक साइमन ऑलरेडी लॉकडाउन ने बगे जों कोन जगह खरे मैया कोन जगह थांगे मैया हंकाय स्पेशल आंग ट्रेवल ब्लॉग खाने हामजागो हंकाय ट्रेवल लगो जों खाइमालिया अनेक प्लानिंग दं माने चिनि ट्रेवल खाइना हनै बट kesana coronavirus ni mohamari ngai pandemic ni sing thagi mathanga habagai chene blog rok tabu just hino nok bising nok kisa phatau thamprako jese content sana ma samsung samui dongo ngai but still nok support khai dongo ambai belakana hambai subscriber basne se bangai dongo ngai noram dekhana support khai dong di chini channel lo chini energetic tip rasa channel lo ngai kayam sung sanai ta chini kun sana gari kya nok phasho bega tabu tukui mosoi fresh ngai kisa samor ko samung khainai kisa rest khainai ngai te sai noi khran da malai khainai friends ok ngai asma then bagai stay fit stay healthy bye bye friends take care bye bye friends thanks for watching poi tango asuk jara phai jodi video norok je kono karone nai thak khangkai please like khadi share khadi non friends ok tola comment khadi and an channel please subscribe khadi asma ko bye bye